All India Radio Imphal medium wave meter zuthum somli point khat kilohertz zagat som gatlani le FM megahertz zalethum point ngapan ong ki puang khia paite program hi tunin thodak la khom simna ngai ke tu ten phatna la kilom tak tak na hon tel khom teu ngai na inei dingo late lama satena lal tai thwam le lom tena tiapan lalni thai sak jesu bangki mahi chila de ahon tel tu te Jharkhand apan dongzo lianin lamka le saikula omanu le pa le lom le walte ngai da hon tel than lo na pan chingbya kho in pyasana alom le walte le mun tom toma a in kwan pi te ngai da hon tel langola nu nyangai wungin Bangalore le Chandigarh ata te ngai da hon tel hi ngai dingo Dung kham na gam jai re ga gen se kwa ge ba kama khamwa na de yamna dung ka ba jai re twa ban ki tu hin All India Radio Imphal thakla khom asim tu lamhoi chingmangte The Manipur Home Guard Employees Welfare Association ten Zanin Chief Minister COVID-19 Relief Fund ading in Chief Minister Biren Singh Kyanga dangkal noi khat pya kya na baneyu Chief Minister in Association te tunga ki pathu gena leng nei bokhi Kerala le Gujarat apan Shramik Special Train ni migrant worker
sang le zathum le somnga le kwate Manipur zanin hongtungu Gujarat hongki pan relin mi zalile somnga le ni pwa a zansu ninjiri bam railway station tungu hi Kerala hongki pan reli na hi le mi pi zakwale sagi te pwa in zan jingkalin ziribam tungu Rela hongtuang passenger teng medical team te pan screening bolinomwa twazo in state transport department te makai na to mani district chata bas tungtonin paisa kinomuhi amau tini somle li sung quarantine center a khumpot hidingu India amal swabia state te a zan chawin COVID-19 positive case tampin punbe hi Assam positive case thak somni leli oma aki gomin zagyat le somgyat positive omta zasagi le somsagi active case hi in zale thumte damswa ta u Arunachal Pradesh case thak omin aki gomin thumpata Nagaland positive case thak sagi omin aki gomin positive active case somni lenga phata amau te be kwachana ya hongki panyan hiu hi Meghalaya a zanin positive case thak khat ombe in aki gomin positive case somni la khat phata Manipura zana test tungto na mu swa thak positive case thuma phak to kitonin aki gomin COVID-19 positive case som ngale gyat phata a active case som ngale thum pha hi rimsa active case som ni lenga te at kolinomwa active case som ni le gyat dangte jenim sa at kolinom lelu Mizoram Solkalin June ni so legu kapan pol som le ni te exam su jobna nei pat hiding chin puang arts science le commerce stream te a subject om lighting June ni som le gukle June ni som le gyata nei hiding chin Mizoram Board of School Education ten to swabolo Union Home Minister Amit Shah in Zanin State Chief Minister Teng Hopi Nane State Tom le Union Territories te a COVID-19 to kisaya adin munu dot nanein maba na lockdown pathiania beiding to kisai bana natna hileng to kisai panlak ding dan thukup pecha dingin chalna bol hi India Solkalin COVID-19 hileng omsunga ngai dan thak le hoi sem om dingel na in ek bharat shrestha bharat program ma swanti dingin thupuk na lau ek bharat shrestha bharat ina tuppi pe na hi le igam sunga nam le nam kala ki deidan na omlowa ekibat lo na te ki thei siam to a khat le khat kala ki zop na te hoi zo sem de na a hi hei thupuk na program noya partner ministries a secretary te lakhin tutut kinga hei program mabana ministry le department tom te za thei din digitalized hidinga kituzak to na ding revised communication plan leng bol ding phasa u tunya dinga tutak lak khom isin theu hei teng a hi Latel mi na dingin lunglaw ken chi la ti pom khathangena sak de a hon tel tu Reverend Mona Khuptong tulai taka aizola omin Portland Oregon USA om azi ziri le apate kim le bethani te ngai da hon tel bana Tulsa Oklahoma a om lal Lydia le Celeb Khuptong Fort Worth Texas a om pachin le nuching Chicago a om Pastor Ningswan thang phai pi te in kwan Kansas City Kansas a om Sona family te ngai da hon tel hi ingai dingu
Latiu labana pakpa zubang chila don muan singina sak dia hon tel tu te yulam ka dorkas rotapan muan kim mercy le mary ten mun tom toma oma in kwan pi teu le alom le wal teng ngai dia hon telu lamfe lapan bung dei le chingli gi ten bung mual zo ar venga oma pu teu ngai dia hon telu hi ingai dingu Zubang khung zong Wai bangin kapang vong zein Kanun na thil na bang kiêu zong Do pa o hon tam pai tin O kanun na tuang yam zong bằng dây các kiam lô rồng các sắc dây la tê hồng ayo
điều nó chăm nó cần đây lâu hàng cần luôn mà thế nào vẫn không biết ô cần luôn nó tuông lòng thương đâu qua nắng đi nhìn hồng sang nhìn dan cô cả hôm lung kim tiền cô có đang đến từ văn hoa xếp thế bằng xếp đi tiền nắng đi linh tinh bằng những hoa ô cần nôn nó tuông lòng laki na top na pindingin bangkima bangkim sila titun mangin asak diahon tel tu te zam khandal Kolkata Manipur bhawana omin than lon le jang phai song te mun sum tu del khai le lam ka omalom te le sungkwan te ngai dahon te le hi ngai de nung ai dem dem om malang zo to de su are apan ta din te loe tunya dinga phatna la tilingai theu hai teng ahita All India Radio Info Changin Thuthak la khom simna S khai khopau ADC Nodal Officer District COVID Management to holimna bana chingai lu na pan phatna la ngai nai nei dingu tuni talam da li le minute som legin to ke toni ni hunu abeta mun sia paite program ngai teng teng om nuam le mangpha